Aku purutanga mauri, aku tō tarahai mata, aku manuti ori ori, aku pau toko manawa tēnā koutou, koutou katoa, aku kanohi kuia, aku kanohi kōraua, aku mare kura, aku whatukura, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E ngā mana, e ngā reo, e ngā tuāhua tango e nā ngā rangatira kua riro atu ki pairau, tēnā koutou. Koutou ngā mōrehu o Aitua, o te Nehenehenui, o Tainui Whānui, o te kāhui Māori katoa te mutu, atamari e tēnā koutou. Tēnei wiki, kei ruku mua ana marae a matua tau, raua pia ko Maria, Noera, ko riro ki a māua ko Cassidy, te whakahaere o tēnei karakia i te ata nei. I runga i tēnā kaupapa, ka whakaaro atu ki ngō koutou nei mate o tēnei wiki kua taha ake. Koutou e takoto ana ki tēnā marae, haere atu rā. Hoki anō ki a ngā kirimate, mō koutou nei kirimate, e tangi ana, kia tangi. E ai ki te kōrero, kia kaha, kia manawa nui, ngari ko tāku e mea atu, kia tangi atu, kia tangi mai, kia tangi. E ai ki te whakatauki, ko te mama i te utu o te aroha, nō reira, ka aroha atu māua kia koutou mā ngā kirimati. Uri nō kia koutou, e mātakitaki mai te ata nei, tēnā koutou. Ko taku karakia tūtahi te ata nei, ka karakia atu ki ngā whetū, i runga i tēnei wāhanga o te tau, matariki. Ahakoa i te rā wiki kua puta, ko tīmata te matariki, kua taiki i te marama, te mato te mara ōwhiro, ko tīmata te tauhou. Nō reira, anei taku karakia tuatahi. Tūra marama nuku, tūra marama rangi, tūra marama ana te tini āuru. Māhuta puanga toi a takurua tini ko hure hua e moe te matau. Tērā ko te pō tēnei, ko te ao nui, ko te ao ro, ko te ao tupua, ko te ao tawhito, ko te ao marama. He. Kui, whiti ora, haumi, hui, tāeki. I also want to make a special shout out to our whānau who have travelled to Rukumoana over this week to pay respects to te pau whakawahi kua hinga, the kingmaker who has fallen. And a special shout out to those travelling today. I know Cassidy has some details about the proceedings today, but for anyone who is travelling today, including our whānau coming up from the Manawatu, our mani akoto and our kouwhata whānau coming up from the Manawatu today, I wish you all safe travels. And so here's a karakia which talks about, it's for safe travel, and it talks about us adorning our feathered cloak, adorning our plumes, feathers, the feather ball earrings, and ready for our journey to fly away, get to return safely and go forth with the tuki, with the ants. For those of us travelling, wherever you're travelling to today, ane te karakia. Puhia te kāpahu raukura, puhia te kai wharawhara, puhia te pōhoi torua, rere atu, rere mai, whano, hara mai te toki, haumi e, hui e, tāeki e. Ka huri ki a koe e, Kes. Tēnā koe tūmana o te rā, tēnā tātou e te whānau. I tēnei wā, ka tika me mihi kia rātou, kua whetūrangitia, kua mene atu ki tō te ārai, ko te koko kia rātou i tēnei wā, pai marire.
Nō reira, kia mai tata. E koro mā e kuinga ki te pōnei. Whakarongo ake nei ki te tangi o te ngāko. He unuhanga ānuku, he unuhanga ārangi. He māreretanga, he māuntanga. Ko te pou kātū, he pou aha te pou. He pou he te pou. Kua wehe atu te pō ki tū o pai. Kia tātaka mai te ao mārama. Kia mārama i runga, kia mārama i raro, kia mārama i roto, kia mārama i waho, kia mārama ki tua. Kia tau iho mai ngā āhuatanga papai o te ao. Ki runga, kia rātou e tangi nei e mōtea nei. Tawana mai ngā āhuatanga papai, ngā manaakitanga o te wāhi ngaro ki runga ki a rātou. Tawana mai te manaakitanga ki runga kia ruku moana, ki runga kia Ngāti Haua o tira. Tawana mai te manaakitanga ki runga kia rātou e hui nei i tēnei rangi. E te ao nau mai, whakatau mai rā, kia aho, kia ti aho mai i roto. Ti toko te ao marama, whano whanake, tū mai te toki, haumi e, hui e, tāe ki e. Nā reira e te iwi. Just want to take this moment to acknowledge the proceedings of the tangihanga for tō tātou nei tūmaki. With Karakia proceedings beginning at 11 a.m. today at Rukumana. So following on from Tūmana's kōrero, haere pai, ai, kia pai te haere. Nō reira, koutou mā, just to close up our Karakia, we'll keep it quite brief this morning. Just want to offer up another Karakia, offering of peace. Nō reira, kia mai tātou. E uenuku, ko koe te pou. Ko tō tā rangi katou mai ki tēnei pai tata. He tūraki riri, he tūraki muha. E uenuku. Ko tō tā rangi katou atu ki pai tawhiti. He tūraki muha, he tūraki riri. Tūraki ana te riri i konei, pēperu ana te nguha i ko rahohia. Hohia te rongo i tūwhako, tinuku i tūwhako, tiragi. Hohia te rongo ki runga. Kia rātou e tangi nei e mōtea nei, tawana mai te rongo, te rangi Māori e, me te aroha, me te manaakitanga. Ki runga, ke te whānau te tūmua, ki tawana mai, nge rāhuatanga papai ki runga kia kingi tu hei te apōtatau te whirowhiro te tuawhitu i te wharekahui ariki hoki rire hau a pai marire. Nō reira e te iwi. Kia pai te rangi.